Ma'am, good morning. Ngasi video haipatang yengminarase ko. Ado video se hodringeda ai kenoma khatang share torke ko mayam da tang tara taruk 16 je ko 16 November se kogi ne ko keno hai ko na vera ba astmi na male ko side kal vera kaina taram basu ai ko adi kogi mahadev ki sayon ne ma se kal vera ki mapok numit hai tare ko mapok numit se kamai tau ge hai kan se da hai di mahadev se na hai di magi sayon hai tare ko amma low ba hai tare ko sai kan se low se kai no hai matam de hingcha ba Thai wari ni guys Thai gi hing chaba madi kaino akhoi lai ma'am kaino haidi lan thingna bagun ba sugum ba sida haidi maithi ba pi na bagi damakta mana sayon ama loghi ne bado kalver ge matang da haipetang haidi hana tabiram ba su yawram be ko haidi kal hairaga di kitang su ki na duga haidi yamna powerful oi ba kaino oi ba hai tare ko sigi numit sida akoina vrat kumba tawba natraga puja gumba tawraga di kadi kana ge hai bado ko adugi matang da ni ko haipetang mate ka ma share tawram ge ko ado kaigumba sise kalver ki puja gumba tawning ba khoning ba lera ga de adum comment ga da habiro haidi video sembiro oi no ko haidi har pusa na khodi hindu adu nate khote na adu sida di ke shu thok pa kem ta leite ko haidi phataba haidi phataba ngak thokpa adu aingonda afaba porak na bagi sum akhoi isa aina thajaraga ningjaba ishor du neba adu ga sigi ishor sigi magi photo yauni khoni haiba kem leite ko haidi ai gi su thamme ba aina sum haidi akoina lat pado kamai to ge da icham chamba phan amada duk ama dum thai ba je khamra sigi se haidi si ning ba se akoi gi imung sida hai tare ko imung sida da salang ban se yamna lak tabagumba hai tare ko haidi atawru ba thabagumba da mongol oi ba se ko samna hai ba da akoina kaigumba soikiba khotkiba leiraga su ko haidi pap hai tare ko haidi khangdi khangau da bida aina mingon da soigre ba adugi soikiba do haidi phaba adumaina oina oi ko adu si katang natana haidi akogi rahu ketu sani ko sigi dasha leiba ngai se ko sidasu ngak thokani ko haidi sigi magi vrat aduga puja tawbagi kanaba mayam sini koina haise ko rahu ketu sani leibagi dasha su ngak thokani aduga angang oiba ngamdaba gumba su leina ko adum bagi su ko tawbi bada yamna phai hai ko sije aduga मीना सेमजिलक्पा हारसिना को मीना सेमजिलक्पा खोपा मा लेरो नेगेटिव एनर्जी के का युम द थाजलक्पा खोपा सीमसु लेरे को अदुगा युम ना मु वास्तु दोस लेबा का हारगदी युम कई से साबा सेमबा मतम सिदा केतंग सोइकी बा खोटकी बा थंबम जुगो चादबो खोतबा अदमाइ तौरगा लाकपा ngaतनी को अदुदना वास्तु दोस लेबा खोपा अदुमबदसु ngak thoena ko aduga kuthida mo koina yamna budi toina budi taroi ko hadi manglik dos leiba kaina ga leiba do ka adudo adumba sung ngak thoe ba dugan haidi sida haidi adagi amak amana amak kamai togeda nungdang da akiba gumba leiba do haidi ki tum na hek khangi kirakpa gumba adagi mang nungai taba khotaba adagi yumgi mi nagan ba harase ko adagi angang lari kumba pukning chang daba hai tare ko sugumba mayam se haidi poti ama khatang ne magi phabagi reason ti mayam ama leire ko aduduna haidi yaragadi tawbiyo do tawshen hairagadi ko adum aingonda haibiro ko adu sise kamai tawgadam yam chamba mawda tawgadam ne ko hadi ishorgi image thamaga tawdoi nate keno tawraga tawdoi nate yumgi mangon gumbada tawbigani ko imungda tawbusu to hoide ko sise aduduna sise tawmina se tang 13 se ko tang 13 laiba tang 13 kenogi November gi ko do hambada card ki message ko weekly budi nga sa half club ne ko adu nungti gi sum nungti gi keno ma leibani na timing ga kai ga ma leibani na kitang nungai ba tu da adu gi sum share taw bani ko nungti gi sina adu nungti gi yengba mi su yen hairak pani na hairi aina hek thakata bada message kumba natraga haidi comments ga idum hairi thenge na thengchu thenge ngasi budi sunday oi rabani na ko ahamba khan ba mi ngai gi ko mingon da dan gumba to biyo ko ngasi se mingonda aina angamba khara tawbiyo kitang keno tawbamda haidi ai kadang nangonda gi makha taba gumba hai tare ko dumba mada aduga aina hausi khaliba pot nangasi kenom chat keng khale ai chatraga oitraga di khotraga di kain khalaga leibado chatlo ko tholo nangi yumda gi ko aduga chatpiyo aduga sida ngasi khangauda phaba gumba lakpa yai ko somgi asigi numit sida hai tare ko phaba ai se any kind of phaba thabak ni khangde sel ni khangde ama heta ko dumaina lere ko duga timing phaba ko timing phaba se ayuk ki pung 3 ka minute yankai ma toida gina ayuk ki pung 10 ga minute yankai nipan phawa ma leire aduga amana 12 ga minute kuma thoida na ama ga minute ni pum do phawum leire nundhin dagina pung 3 ga minute ku nipan ko ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯄꯨꯡ 4ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 19ꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 8ꯒ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯊꯦꯡꯕꯒꯤꯅ 12ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 36ꯗꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡ 2ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ
ꯇꯔꯥꯃꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯠꯀꯗꯕ ꯃꯆꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯄꯤꯡꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯄꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯨꯟꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯠꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯋꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯋꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯔ ꯉꯟꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ